Hayi angiyokhohlwa 2010 2010 ngiyovakashela iOledi eLeandra, abanye bayazi ngokuthi iLeslie. Hayi bengihamba ngegoli, so bengigibele eDantonal number 1 iyongehlisa eLeandra, ngehla ngaseSpa. Mangehla lapha ngiyabona kunamaphoyisa, it's June holidays, kunamaphoyisa lapha etown ayandinda aphethe ibhamu enkulu ama-R4. Angithi ngiyabuka iSpa kuvaliwe, izitoro zabo my friend zivaliwe, like le town ayinamdlandla. No, ngithi ngifuna ilokhali lapha, amalokhali awahambi, kuthiwa kune protest lamaphoyisa agade ukuthi ingacali phasi iprotest, yabo. And ngiyabona vele kugcwele amaphoyisa ayandinda nezibhamu nale magudugudu abo, le moto ezinkulu lezi. Hawu, ngisho ukuthi vele ngizoyibamba ngeenyawo, ngiyibambe ngeenyawo ngize ngiyofika eLeandre RDP. Ngifika Oledi phela sengifika ngeenyawo, mateksi awahambi. Awu, ustrike welani kahle kahle sane le strike. Ngamangala, yabona angibuka lo monakalo ngisayi RDP ngihamba ngeenyawo, ngibuka istradi esiya eLebohang Community Clinic, bo MP Mayisa, ikolo lezo. And bowubona ukuthi bebalwa labantu ngoba bekunuka itayera. Yeah, bekunuka itayera emgwaqweni, kuselela amadradi. Yabona makusho itayera sekuselela amadradi phansi, ubona ukuthi bekuliwa. Awundlula uthi uyabuka iLebohang community hall nayo sakhona la kushunqa khona, kodwa nje uyabona kusacishwa ukuthi lana bekuyiprotest ngathi yango 1976 lebe sibuka ku TV. Angithi Oledi kulwelwana kangaka ngoba ngiyabona ukuthi kwezinye indawo kusashunqa abantu basafuna ukuchubeka nalempi. Oledi lingitshela ukuthi hayi bantu balana bathi bafuna iLeslie ingene ngaphansi kweGauteng province. Ngithi athi yebo, iLeandra bathi bafuna ingene ngaphansi kweGauteng government. Yazi lento leyo wathi akangitshela immediately, ngakhumbula ngisakhula ngisemncane, yabo, kamakhelwane wethu eDondoni uka Tishara Nzimande. Tishara Nzimande umkakhe uyinurse e1 eDantonal number 1, yabo. Baphila kahle, umama khona umsister uyinurse, yabona. Bese ubaba wakhona ngitishera, yabona, kudliwa amarasheli nje phakathi neviki, yabona, baphila mnandi indlu yesitini esincane. Ngakhala ngisemncane, ngikhalela kuhlala kanzimana, ngakhala ekhaya, hayi mina ngifuna ukuhlala kanzimana. Wangibuza gogo indaba, ngathi hayi bahlale badla mnandi nebanemoto. Ngacabanga ngathi yazi bantu baselesli bayiphathisa kwami ngisemncane ukuthi ubona ngamakhelwane kudliwa mnandi, okunuka amarasheli, kunuka ukudla okudurayo, ubabona bahamba awuzazi inkinga zakhona, kodwa sofuna kohlala khona. Bekungimi loyo ngisakhula ngamangala.